Panahong 2009 hanggang 2013, may destino ko karin king Archdiocese Sign of Our Lady of Lourdes, king Kabetikan, Bacolor, Pampanga. At metong karing kwentong eko kalingwan, kwento na ni metong cancer patient. Amisa na yaldo, linapit at migpabindisyon, bayang mipaldan kumayap. Nyang marapya ka na ako, tinyang kayabi, metong yang kakaluguran. At kabud abalo kong talasawa ning cancer patient, ako tangko kaya, no karing asawa mo. Malungkot ng sinabi o pekibat niting cancer patient, ay Father, likwanan na ako. Manibat po kasi niyang may diagnose kong ating kong cancer, likwanan ako ning kanakong mister. Malungkot kong malungkot ing penamdaman ko, kabud dimdam ko ining pakibat na nining masakit. Sabi ko tuloy, nung kapilan may kailangan ing kaya kang asawa, ba't kanita anak ka pa likwan? May kaditi metong yang patuto o paganaka, na ating pamikatagon king biye, manakita mong peligro, ating peligro pakikwanan tayang iwasan. Papalyarin nung minsan, peligro yang iwasan tamo. Uli na mo nitang isipan tamong pwede tamong midami, ketang metong kapagsubukan, posibleng kay pahamak ning metong kayabe. At king kwentong dimdam tamo king mebasang ebanghelyo kwento daring alagad na ning Ginoo, apapunta king Emmaus, ing tutunin yan, tatakas la rin ning adwa, at likwandoring kayabe na king Jerusalem. Paganakang babiyan na kaya katamo ning kwento, ding alagad papunta king Emmaus, ating peligrong iwasan, batang emi pa imburisan. Kimbage, basic yata instinct kaya katamo na miwas tamo king nanamang bagay makapagpahamak kaya katamo. Eta naman siguradong pabustan na may pahamak tamo king meto nga bagay, anya nung atin muring pamikatagon, pakikwanan tamong iwasan ing peligro. O rin ring adwang alagad ning Ginoo, kabang maglakad lang papunta king Emmaus, pipagkwentuan ding mga palyari, at era na kamalayan, nanyang ingginong sinubling mebye, may kisabeya king karelang pamaglakbe. At kitnano ning Ginoo ay era akilalo, naning pipagsalita niyo kabang lalakad kayo. At makanyan dang pisyag, na yanakan nung dili ing manok na ni Jerusalem nga pamakibalo, kitang bagay akay bat-ibat pamong mga palyari. Nyanyang kutang naning Ginong nanong bagay, makanyandang kinuwento yung mga palyari, kaya asahan lang magligtas, makanyandang dinimanda ring pekapunding pari at ding makatuaning balen at miyatulan niyang kamatayan. Ni pakuking krus, mete, at katlong aldo, genakanda, kitang pesyag na ning Ginuing subliyang miye. Mapila na balitang tinggap do, magpaganaka no makananong ing Ginoo, sinubli ang mebye, bagyang kebiglado, anyang tanggapan ding balita, iba't karing mapilang babaeng kayabera, amin taking kutkutan, abaka maranon ning Domingo, at eredis na ning bangke ning Ginoo. Anghel namang sinabi, karela, king mabiyay Jesus, at anyang muntalaking kutkutan din ning kayabera, makanyan pining disdanda. Erya naman ikit Jesus. Adeti patunel, na mipaltutuing pisyag ning Ginoo, anya makanya ng asabi, kapuri naman ay isip. Hanggang ini ipawari paniwalan ing sablang inulada ring propeta. Nanting Kristo, kailangan niyang dumanas kasakitan, at kay bating kayang kasakitan, marapi ang kamatayan, dapat kay bating katungan do subliyang miye. Ing ginuking ebanghelyo makanya ng binye, itang pamikatagon ka rin ing adwang alagad at tatakas. Magkapilit, iwasan ing peligro, uling elabisang mipaimburisan. Migpabandala king Emmaus. Pero Ginoo e bayanan at inantabayanan, at karing kayang amano, makanya ng bilalag karela, ing bage-bage, agpangking kasulatan, manibat king karing libro ng Moises, at karing kasulatan,
ding sablang propeta. King paman niyo blimebe na ning Ginoo, paganaka na ning ebanghelyo na makanano ng babing pamikatagon king tao, lalo na po ang ating araw pa nakapagsubukan, malyaring akatag mo, karing kayang amano. Dapat nung misunduing kwento king ebanghelyo, anyang karas na king Emmaus, nung waman pisyag na ning Ginuing, sundo na pa yung pamaglakbe, dapat inagkatdere ning kayang alagad, ing tuki nepa karela, at makanyang magdaton, kaya bera, uling nalbog ning aldo, daralumdum na. Nya makanya namidi ng pamikatagon akasuluring Ginoo, at king pamamirasong tinapi, makanyan ding akilala, dapat biglayang may wala, king karelang panimanman. May kini may kad makukumpleto yung paralan na babiyan na kaya katamo ng Ginoo, amalyari tayong akatab mo, king banal amisa, uling ing dake na ning liturhiya, ning amano, o rin na ring kasulatan, makanyang mga maning Ginoo kaya katamo, dapat king kayang dapat, king liturhiya ning Eukaristya, mamirasong tinapi, tatanggapan yung katawa ng Kriston ting pamanganing biye. Makanyan yasang mimulat ing balang metong kaya katamo, at akit tayo mabiyan ng presensya ng Ginoo, at iti sapat na itiban kanita, midinantang sika ng lub, ban kawangis na, amagnasang makyabe king kaya katang pamaglakbet kaya katamo man tabi, kaburyan ng itamo man, kalupad na rin adwang alagad, tinakas man, may ko Jerusalem at mintaking Emmaus, pero uling nga katabmuring Ginoo, midi na ng sika na natetagan, at belikan do rin ng karelang kayabe. Panagkatababian na kaya katamo ng Ebanghelyo, peligruso kat iwasan batang emi paimburisan. Dapat kay meto nga banda, naman sa maging dalan nitang kapag nasantamong emi paimburisan, at ing peligro kaya katayang iwasan, at lakwan tala rin kaya katang kayabe. Nga makanyan kayang aga na kahit ang kwento na nitang cancer patient, admission pepa pangadi ka na ako ka rin king kabetikan, king santuaryo ng apong Lourdes. Makalungkot. Migitla na po ang ating kapagsubok ang arapan, na rin kayabe ang asahan tamo, ihila pa rin etamo akit, eta kakayabe, at makayan tabi kaya katamo. Nga may kading kaburyanan ng ginuking oras yung kapagsubukan, manatili tamo. Pakibat ayadwa na kaya katamo, itang alatamong titikusan, king nanumang kaorasan. Kota kasing likwan tala rin kaya katamong kayabe at pakamalan. Malyari talang tikusan, may pabustan lang. At king nanumang kaorasan, migit lang ating kapagsubukan, kaburyanan ng gining manatili tamong abe-abe at maging dalanban kanita kwa tamong mipanantabi. Adwa na kaya katamo ning ebanghelyo kaniting pamigunam, anting pabakalayamano, ing peligro iwasan, ban emi paimburisan, alatang titikusan, ing balang kaurasan. Gaganakan na rin ing kakalaguran na kiniting aldo magmasusiking karelang wedding anniversary. 10 years ago, anyang bigmasusunding 16th wedding anniversary rin ng kakalaguran, manok na kay King Santa Lucia San Fernando, Sir Jess ang papailani, Carion Aguas. Gaganakan ko niya, nga tsuk pa mo naman kabetikan, misa niyaldo, pintalanda ko at inyawad ng Sir Jess na pabless siya ng kayang asawa, Ilani, uling kitang panahon na ito, kailanganing bendisyon ng Diyos. Kitang sigurong sakit na physical, kitang emotional, pamangailangan, psychological, at spiritual. Karagula bagay, kaya bedoring adwang anak, ipawat Mia, at meron ng pamilyang minarap king kapagsubukan. Pero makatula, maging dalan ng pamanyawad ng bendisyon surges para king kayang makibali, ikang lani, naking pamamuntara ka na ako, datang palay tang pinandit, may surges, mangailangan niya namang bendisyon, niyang sakit niya. Kaya tang panahon na may ka gallstone niya.
salamat naman may opera, ikwarang tinukiking imirening kayang batu. Nya po tang babalikan mitang kwento, ing sablang pamalak ng Sir Jess, kambening pamilya, minyawad ng grasya para kening kayang makibali, pero kita nga biyabing pamanalangin, miras para itang pinandit, na yaman mangilangan niyang bendisyon. Ing marawala bagi, sana, midyan pang pamikatagon, kaniting pamilya, lalo na't kingaldong itipag masusyaling kanilang 26th wedding anniversary, panghintulid pang misunduing kanilang pamilya, behabe, at anting meto nga pamilya, ing magkapilit, may panantabi. Makanyan tayong lalawin, ing pamupo sa dake, ning ebanghelyo, anyang, dening adwa ka ring alagad na ning Ginoo, kay badang tinakas may pabandaking Emmaus, eraman kamalahan na niyang mumunang Ginoo, akayabere at akayan tabi king pamaglakbe. Ating Ginoo, anyang paramdam na, pakit na, ing kayang mabiye presensya, makanyan lang may dinan, sika na natetagan, at bedikan do rin kayabe king Jerusalem, at dinakering kwento, na kayabe de, ikit ding Ginoo, at akilala de, inyang pemiraso no ring tinapi. Kiniya akit ing karagdagang punto ning pamigunam, anting meto nga kayadwanan, maglakbetang miyabe-yabe, parating mipanantabi. Manahimik tangi ni Kim Makoy da pinandit, at misan pang ganakan da rin kaya katang pamilya at pakamalan, ading sablang taong kaya katang kayabiyayan, naking pamaglakbe, mayakit na itamo magdili-dili, at intang kayabe, nya maragula bagi, ing pakikwanan tamong mipanantabi. Paganakanan ning misang iti, kayabe tayong ginuking pamaglakbe. Ang ganaking kayang pamanyubling may mayong pamikatagon karing kayang alagad. Pepakit siya, pepakilala. Karing amanong dinake na karing kayang alagad at kapamilatanan ning pamamirasong tinapi. Adwang maulang dake ning banalamisang kaya katamong darawon. Paganakala, king mabiyan ang presensya ng Ginoo. At nanumaning kapagsubukan ng ining kaya katang arapan, kaniting misang iti, papakit, paparamdam na ng Ginoo. Kaya betaya, at kaya katamo, makayantabi. Makanyantamo, sanang akabyusan, ing nanumang kapagsubukan. At kaya tang kapag nasantamong, emi paimburisan, makanyang peligro, akwang aiwasan. Dapat meto nga bagi, etamo sana papalyarian, king lakwan lat gulutan, din kaya katang kayabet pakamalan. Kailangan talang abayan ng tabayanan, balang emi pabustan. Enya etala titikusan, king nanumang kaorasan. Adon ngining grasya ng Diyos, bahan akwata pang sunduing pamaglakbe. Nasa naning Ginong sinubling mebye, manatilit ang abe-abe, at magkapilit, mi panantabi.